ole clear tu te in zavain atharin chibai kan bule efeka cheu hun thale hlim om tak mang theu turin du sakna sang ber kan hlan cheu ani ole tun ruma hian Manisha Koirala Bollywood filmstar ropui zet mai mel thabok si chanchin toy fel deuh hlekin kan ngai thla anga chumi pa chuan a hlim thla then khatte kan an thlir ho don ani heyani hi kan sarnatna lo tuar ve to tu ani a tinama hi Nepal ni in Nepal rama piang ani a Nepal naupang hnua Bollywood queen ni thei chanchin hi angai nom viau mai hei a mel han mule aming kan han lam rik rual khan mitam tak chu tun ma dewa Bollywood lam lo a chil deuh to tu te phei chu kan lung te pon len thar ve riau te po kan han ring hial ani ole channel subscribe lo te min han subscribe sak tur te video te top thlenga min han thlir sak ram tur khan kan han in ngen thar le ani Manisha Koirala hi kumsang kha zakwa somsari August ni som paruka khan Kathmandu Nepal apianga anchung kwa Koirala family hi Nepal ram politics sa chuan anlar hle ani apu te pathum zet chu Nepal prime minister nito ani apa chu Prakash Koirala ni in Nepal congress leader minister te po nito ani anu Susma chu social worker ani thung ani Manisha hi chung ko ho sale education ngai puimo takatanga seilian ani unaw pathum zinga upaber ni in anaw te pani chu business lama ankal thung ani sa khwana lama chuan hindu ani ka chung ko hian min support thle maya chu wangin ka ding chuak ani atiani zirna lama primary chu Saint Mary's School Kathmandu kalin middle le high school chu Vasant Valley School New Delhi akala Paul som pani chu Army Public School Daulakwan New Delhi atangin azau ani college si Miranda House New Delhi kalin chumi hnua chuam New York University USA akal le bok ani India USA Kathmandu te lekha zirto an zirtir tu te chu afak thin le ani Nepali Hindi English Bengali tong athiam maya apa in degree nei masaturin anor thina ma se film lama akala wangin azau ma theilova damna le zirna hi min chan him tu ani ati thin kumsang chu ko somko pathum le sangha chu ko somko pali khan filmstar Ajay nen soizom anan lo vele angreng viau maya chumi nu sangha chu ko somko panga Aditya Pancholi nen anin zui vele domestic violence oma wangin anin thena sang ni bor chowel khan Mumbai sumdong hosa pakhat nen soiri kan hlo vele ma se tlang ti achang zuya ti chuan kumsang ni som khan sumdong hosa Samrat Dahal nen Kathmandu anin neya Manisha hi Mumbai om thina Samrat hi Nepal om thin bok nen buai neuwan neya kum ni nu sang ni som pani khan anin then ani ma sen in then nuwa po hian thian thatak in ko ngai tak ani zui zel tho ani kachak lo na pakhat chu mipa karing ma theilu tuk hi ni ati thin apasal nen anin then chan ero tu mo ma nilovin hunin min then ani atiani fa anei lova kumsang ni somni khan an komna chuan fanei ka tu ma se ahun katia adop tur ka ngai tu ang ati tuna chuan single ani chu tuna tak phei chuan achung tenen hun an mang tam viau maya keima hi ka kim viau mai pasalemo fa ti awanga han kim bik chuang tur hi kani hran lem lo atiani Kathmandu naupang hnua Bollywood queen ni thei hi kumsong pasari ani livel kha chuan model ni in so ranga a in lan thina kumsang kha chukwa somriat pakwa khan a film masaber ferry betaula Nepal film changin Nepal alar hle lemchan lamalu tur hian anu le pa te chuan an phal lo masaviau maya ma se Manisha hian apal lui ati thei kumsang kha chukwa somko pakat kham Delhi college akalain director Subhas Gai chuan Saudagar film audition po omlovin atel tira a film chan po hi hit ngal hle meya ti chuan chumi nu offer mumol mola sangha zuko somko pathum khan a love story film Anil Kapoor nen an chang duna ti chuan sangha zuko somko palia Amir Khan nen akele hom film chang le im mi te ngai hlut a hlo zui le hle Bombay film te dil se ti film te chang zui zelin alar zela kumsang khasko somko pakwa khan Salman Khan nen
Khamosi film changdunin Best Actress Award loman adong nge ta ani heng hun lai hian Maduri te Kajol tenen an larvung wang lai in rol viau mai ani kum sang ni atanga sang ni som pakhat chung hian boina neu anga pasal nei atum nen Nepal rama a om tam dewa film lam du angin achang tamlo viau maya tin ama hiam script tra mulo devin a in soibok ani sang ni som pania atanga sang ni som pasari chung phei chu natna wanga a in enkol kum te ni a boi hle maya tichuan sang ni som pariat atanga tun thlengin lem chan lama theitop alo chuale ta ani sang ni som pariat khan sanju fima changin munom anti hle maya film munom tak tak last story te dear maya te se jada te hira mandi fima te changin a acting awangin khovelin anfak na sale ani kum som thum panga chung lem chan khovela lu chungin film som sari chuang achang mana Hindi te Nepali te Tamil te Telugu te Bengali film te ani award lian pa ngai hi filmfare pakhat national award pakhat le critics award pakhat adon ba ka adang po don neu te chu anei ani kan soi tu angkhan Hindi English Tamil Nepali Bengali tong athiam ani Manisha hian film a achang tunu role atana hlom theideu tura ngai po achang ngam thlat zel maya in then na le kan sarnat na ne hnua film a alet le thei chuan fak a hlo hle ani kalem chanjin kong hi kanun jin kong ani ati thin kum sang ni som pani khan apum anata wanga a in check up chu ovarian cancer stage lina mu chua ani a new year ka treatment la in chemotherapy awangin asam atlaveka kum sang ni som pali khan a cancer hi adama ama po alom hle ani cancer hian min that lova min siam thazo khaloni ati hial ani tun thlengin cancer survivor ambassador ani a India le Nepal naupang cancer vei enkulmek te tranpuin akal kwal thin ani mitam tak chuan cancer queen anti hial anchung kwa chu Nepal politics a anlar hle kan ti to kha kumsang ni paruk khan Nepala king gainendra an democracy ati chiat rum khan Manisha ho hian mipui ten konga an protest ani hemitrum hian police ten mitam tak an man nge ani kapu te nam awangin kangoi theilo ati ani kumsang khazakwa somkwa pakwa khan UNFPA goodwill ambassador ni in mei chedam na tur thil le education a ma an son theinan ke apen na sahle a kumsang ni sompanga a Nepal ram lir hinga khan asum tam tak athe chuaka relief camp asiam boka ama ngei po in eitur asem kwal na sahle ani kumsang ni somni atangin Manisha Koirala Foundation adina cancer na veite kongrang ranga mei chetran puingai te apui thina chutiang chuam thale zung sumle pai te a theina te aseng na sahle ani kumsang ni sompariat khan le khabu heal how cancer gave me a new life chu ziakin anun nate ator nate abei nate atar langa hele khabu hi aral nim le ani kumsang ni sompariata sanju fima nargis that role achan truma alo zong chu cancer hospital a perfect ani kahlo aya poimo kadamna min petu te anni atiani afan pakhat chuan kapa khakan sarani a Manisha message awangin achak pha hle ati ama ngaina tu ta chuan a mel thra mei nilovin a thin lung a thatela chu wangin adam rei anti hlomani a ho sakna an chut sak danin $1 million som pani atanga som panga ni a chutani a kum khata crore riat atanga som pani vel lalut anga chut sak hi ani a amaro chu hei chu adik tak tak hi an soi hlei theilova chu wangin ataka chuan hei ai tam fe hi be sein ring ta ila adikome tuna hian Mumbai Bandra a cheng meka Nepala an inpuya achung tebula ho fo boka tin new year ka in nei bokin cancer check up le athian luite tloin akal fo bok ani karil ru chu Nepala ka hna chu Mumbai ya ka tharau chu khofel puma ati thin lemchan lam ala chol san hlo lo boka social work lama te thei to pin ke pen boka fui na thu le thu poi mo rang motivational speech soin mun ranga akal thin bok ani kanun hi boima se ka hlimani
ka hun le sum hi midang tan ka mang don ani ati thin ani stiang mi chu Bollywood khovela miro pui tak alo ni a vo ina hian fakna tam tak adong ani ole soidon chuan soitur tam thei fu maya I kan ti top le ngot mai don ani clear tu tem lo thiam le ta ula kan lo du khop lo deuh ani po in chanchin dang ngai nom deuh engemaw soitur om tak le peka te pokan tar lang thale mai don nia tun tuma tan chuan khatisin khan nile ri phot mai sela inva ye chunga tharin lom thu kan han soi ani e